This is the time a Ghana government another than Akufo Addo. Evidence kesia ba beto abonten Nigeria ni akura. Wetimia expose Agradaa say no. Manya evidence. Ye ba behwe. Se bu betimia gina sa evidence we so. I'm a Christian council award. That's first Muslim evidence. I'm a woman koto Agradaa so dinimu. And the brantai ni woman funu. Akwa bram to stop Agradaa from operating church because at the end of BBC no a good another than Akufo Addo wa memu na say area yi say ebia oye ne consultation na consultation was it you say ansa wa ba behume e ade bia the whole Ghana 99.999999% asofo eno anom ye Bima wakwaba eba Puyaka TV. So Puyaka TV ana ushe. So when your first time abomodia subscribe me a notification is to send you anytime bia ya di video betu monson sabekanu enye bia share ushe via comment fa tire wadwen efa video no ho ebusia like video no na share emo bia so enye bi hwe mi dasi bebre ebusia Maame Ngege broskoto wa making allegations bi ebusia enye easy cry allegations no day Maame Ngege say Ghana ban President Akufo Addo eni chese MPP members ni bi na omo hihye Agradaa echi ema Agradaa ede ebo apo ewo krom hanom o say omo hihye na chi ana Agradaa ti krom hanom na chese o bunk of faso sa o say dientia efi se maame no boni a oye nyina no ye chi no pe na nkofo bi awurawura mu a ne ayede ni eja no no asaba na boni a odi no eno a no oyede odi no say Nigeria ni bi akoye Agradaa ho investigation na sa investigation na Nigeria ni na akoye no say no sa investigation no chese eninam BBC eninam CNN o se chese big platform se wo ewiase nyina no Aljazeera mu nyina chese sa investigation eden eninam honom nti sa semu abano egu Ghana ho fi egu Ghana ba ho fi because Agradaa omuntumi nyede enye ne hwe no se akonya ya na kasa asemu esi 2024 na onwabo Kennedy agyapong ono ana eden eye president of Ghana o senka onim se sane tie bia ka onwabo Kennedy agyapong de anka Agradaa sorry no obemya eden obemya brantan chese wo mafuru ne de be brantan na sorry dan no ehu nyina ne ayeden ya cross ni down into waka kire Ghana by say sa investigation ya Nigeria ni akoye afa Agradaa ho no so o ma anye hu bibi the Christian Council so anye hu bibi a ene na chese ampaniampa omo ane hihye Agradaa echi emani bugana for say ya ebusia for investigation a Maame Ngege eka ho asem no ni nyina ne se eye Nigeria ni bi na ebusia osi wati Agradaa din se Agradaa emre bi atwam ye konfo a okom a ne ese chese obubu nkofo ye den efa so sa agigi o musika na wati se afre die Agradaa wa sakra chese oyo sofu asese wodim ewo Kristo sumu enti woko akohwe se ampaniampa se Agradaa wasisampa na so onsesan ya no koye no busiana camera eden ehye no ho no koye edi na asem ekoye den ekoto Agradaa nim ema o se chese omo no consultation fee no koye nso okoka na asem no eno so no no so ombeden ombeji huska no ka se enti omo ntimi nya ho hwe ema na no se Agradaa mo ka kire ne se so this can ye den eba abusia asemu odi aba no omo so be den ebe ye hu bibi ama no enti agi so di scanner ba anso no no so de obeye ama no wa eden wa ya ama
It's a bushia dear course between Nigeria no any Agradaa no nina ne say Nigeria ni ne kwa sorry honum se okoyeden okopemwa ana Agradaa so say wopemwa dia ene de da honie de odi beba omua no ubenya no enie enti expose a Maame Ngege eka ho asem no ni nyina no na mote ya na Maame Ngege eka se Amankrado tum futuro eyeden egunkofo ani ni nyina ne se Amankrado so ba out be ka se wait ana amanfo kase Nigeria ni no wa expose Agradaa dia anyway enye expose bia na Ghana hanu de chese asofo no 99.9 omunyina okohon mu a consultation ubetia wodi wasem kwa asem no ansane ye beka ho asem ansane ye beye ho akwankyere no ni nyina obeye den ubetia enti o se saa netie ewo Ghana han ebusuamu mienti asem potia Amankrado eka ye ni awia ni e di Maame Ngege broskoto ni e de ne dia na ede asoso na odi secret camera akọ no ho se o sheda akọ record Agradaa se ebia oye ne consultation na consultation was situa sei ansa wa ba behume ade bia the whole Ghana 99.9999999% asofo eno anom ye enti se metena se ebia ye nipa nyina ontokwa obi ani tua okwan Agradaa de me faaso me kokodi na chi akwan o de me faaso but menene kumpokra na menene gina ntokwa mu gidi pan no wo de se wo study a anya nsem bia na me yeden meka adentia memfa wotan anya den enkasa tiene meka ni yo memfa wotan anya den enkasa enti memfa wotan so nya den anya de se Agradaa wakwa sorry na consultation fee many asofo bebre anante way back na satam kra na yede da kiosum satam asofo abaso eneyi nyina no na obi anim wom no mokro mo nyidin na asofo no bebre nyidin many asofo hyase nante na asofo bebre nya den anyidin nti asama make based on my olden days enya ne sofo bi aminim no na ado ani akwakoto sofo bi aminim ne so bra me ne asofo bi nante sa asofo no bekura bi kwa no mo bompa ye e o park so enya ne ne asofo hyase nante ye asofo 99.9999% wo Ghana ani wiase afa na nyina obi age consultation fee enti se wanya daage Sunday ana wanya daage Tuesday bi na Agradaa ye na asore na ebia mo ne ne kontokwa na mo pese mo sheda edi bibi ba bonte na mo de be nele ne down man nya smart man pa de papa na we Agradaa be nya daage ba so se nkwase asem wese so a ono an pe no ba so se nkwase asem wese so amana trendy we nkwase asem we bloggers na be fa edi nkomo na ono Agradaa na be nya sa nkwase asem wese hu daage anya full time edi address se ensem wese a ono ani jejeje sawa kwa sorry odi awdofo ye for tan bi ebia ye nyina ye tan Agradaa en fanto nchen sa obi akwa sorry na sofo se oji consultation fee we nya news o Ghana yeah I'm being honest to you we nya news our Ghana as far as Ghana sofo concerned enti samone ayi Agradaa na ko na mo pa bibi amode be no ke no a ade a mo betime nya dia no ke Agradaa serious pa no ene na mo kwaye yi a ene ehu audio apia bonte a sa mo share that plan ye o mo share that plan ye mo share that ye somebody ne kwa totoro bu mu ama okobo ka bebre olusu na dwuma because oni sofo osu empa anya ntokwa ama sofo osu empa ntima nhye ne ho so ena mano so ma sofo osu empa akwakwada cells enti wo kwan bi obefa so bia na ode be ne le down Agradaa no obefa so ana kofa ansem bebre ba ya ekowi akire ye ko han nipa makomako 20 de ko fra ne all night ko create confusion eto woman ne so akofa eka buburuja de ade a wo anya ode ne ye de obi asusumu aninye emfa so obi ani so say ensem e trend no obi a achile na adwene na mebeyi niam mienu miensa se ne de bia meye no
enioma enipa adwene ni so enioma enipa adwene nyama so no eno na me maame ngege me yipie de atia awie me yi enioma bi apie ama enipa adwene aba wo ho so no eye mahunu se amankrado abeye video bi na opese oto emfuturo edigu enipa eni so apachitia Nigeria no nino investigation no a course no apachitia mi busao me se wo Ofori Atta kon krampan Badu Kobi munim hubi ana munim hubi Nigeria nino investigation no wo ye no wo ye se wode investigation ni o man yi beto abonten no munim hubi ana munim hubi eno de ye man na de san etoso biem ene say ye mine eye enioma ehinta enye video no enye baako saa na mate no yesi wei enye baako enye mienu enye miensa yesi akoa ne wo security ankasa yesi akoa ne wo niema ankasa yesi akoa ne wo niema papa yesi akoa ne nyadaje aye adwuma ankasa abusuafo Ghana de hye eye enioma bi sei ebetojwamu a enye Ghana fo na ebe call police e de ama Agradaa o enye me na me betena a call police e de ama Agradaa wa bra sa na ma wei afei ato international no ade wei aba beto international platform ne so me hu say sable enche ajazila bepeke Google de e call ghanaweb ne de Google de wedi kan apeke dada o boy na eda Google so atiase aha na ensem bi sei no e ba na se ensem bi sei betodwa egu oman no president a wote oman no eso nanim ase ne oman ne mpanyifo so wo ma anya bibi amfa ho a oman ne mpanyifo ne na Addo Akufo Addo wo mu na ebegu wo manim ase enye me na me betena ha afre police fo because ebi ansam na aba betutodwa no enya ade a ebi na police enwuwom ba wei eya ade a se esi UK ha say ya eka within 24/7 enka court be commande enka panyini ni ministers be commande ama omo de brantan ni nwia ene wo mafunu akọ bram Agradaa church na no me pa cho muntie sa ade we ya aba betodwa no e ba be expose enkofuo bia e wo police fuom ni mu enkofuo bia wona na Addo Akufo Addo amamuo mu no omo pese 2024 election ti no omo yusu maami wei no omo hye maami wei kenese obetimi atena Ghana edibone ye ba behwe se empanyifo ni betimi aba abonten Christian Council betimi aba abonten senya Christian Council na sha Agradaa achi senya Ghana mpanyifo ni bi na akwahye Agradaa achi a sa expose wei eya expose a esi oma biamu a ya gini pakro ne lances efli wonsem momi ehwe expose a ebeto abonten efa eye tema habo yehwe anas expose sia anas expose oye expose sia ya na anas oye beto abonten anas ye expose ekọ lawyer fo eho anas eye expose ekọ judges mu ebasa expose anas ye etimi ma ebimo ehwere wo mo ye dey o mu dibia nyina eti Agradaa is not above Ghana law e was sabrei ena na Addo Akufo Addo Ghana mpanyifo ofiri se senye wo mo na akwahye maame na ti a promise maame no se wo kwan se wo ye ne wo pe e wo manimu etietia amanfo fa ahudie so a I think said this is the time na Addo Akufo Addo ontie apauchew emfiri panyini bia ho ontie apauchew emfiri minister bia ho ontie fun course bia emfiri order from above ho
na omugina sa expose we ekope wo mafunu kese pa ekope mpempuro pa ekope brantan pa eji Agradaa lances a wodi operate eye asode edi free nsem obi beka se ngegedi enti na me kasa Agradaa enchen e Ghana mpanyifo ni ministers ya expose bi ati se yaba amu o ma hwere o mu dibia I wish say Sadia way AC 2024. Anka eye honorable candidate Japan president. This is how I wish. A brasa expose way chamuno. Asama me kan say I wish say kaya 2024. Nanka honorable candidate Japan. A complete ko be maba. Ono nanka ye president of Ghana. E kabinim say within 2 hours. E ko be commanding the men with woman funu. Amo mo dia ko brantan dado akese dia di boy Yesu asanua ne koresa ko be ko commande ama ya brantan ya di Agradaa lances ya wodi operate asode efri ne nsem ye be ka sa Agradaa ya sika gale wo Ghana enam sa ukobia ho a wo gyegye nkofo fon sa ye den efri wo mo nsem eti Ghana police and said they nya evidence Maame na kasa betena kamle mu a ensem a wo kan nyina ache se wabo Ghana koro no ono kasa betena kamle mu a oka sika gale ho asem maame na kasa betena kamle mu a wono aka so ate ase but omo pese omo kire se omo nya evidence bi ebetimi aye den ama omo breki maame no eni omo bone astopo maame ne ni omo bone ne koro no a wo ye den all but down Ensranka Nyankopon ejuma Ghana journalist yantimi anye na me adom Agradaa kwakofa Nigeria fo asofo abebu wo mo kwasea a Nigeria fo asofo yi be wura Agradaa solid mu we osofo benadansi yi be wura we ena mi hunu se osofo yi be monita maami na omahwe se maami no wasachira na won sachira ena fo fianto ata Nigeria fo no a wono akasa kwase sa wo mo baahe no ebeto abonte se wabubu Nigeria fo ne kora kwasea ama enam so ama ono akasa Ghana so fufu yi bi watena bonte di wo matema twa wo madapa na it's alleged se konka se di mu atintiniman it's alleged se Badu Kobi mu di mu atintiniman Ofori Atta mu di mu atintiniman it's alleged se Amankrado ene kokobo omu na ye informant of everything wamusi omu yusu Ghana journalist ya Ghana journalist be kwa jisika e wa Agradaa wo eja investigation no me pa ma cha no kure be ne wo mu o Amankrado oni watu atidom mami ka se bi nchira mo sa wo ye Ghana police ni na wo ye Ghana sofo a wutie me sa wo ye panyina wutie me a onipa wo ye blackmailer wo so wo ye blackmailer onipa wo ye blackmailer wo so wo ye blackmailer and fanadamfo they are very dangerous che obi ti se Amankrado ana se onipa wo ye kromfo sa wo ni tifi pardon me mo like video ni mami onipa wo ye kromfo onipa wo ye anroba sa wo ni tifie na se wo si onwia wo kra obemma ne nkrofo obebbo ne nkrofo pa amo oma bewia amo oma che etina da bia me ka kire Ghana sofo mpanyimfo me ka kire adofo me ka kire mpanyimfo ne anuanem ne politicians bi se mo pese mo hotom wo omani mu se mo pese mo ye modwuma ne so ani se mo pese mo ye mo ne ma bi ne koso a what you guys will do is you people should stay away from all the blackmailer people. You people should stay away from all these evil people because so obi a blackmailer now ko fanadam for pe. So one one blackmail wa on. Obekwa ko jisika. Ama abonti suni aba be blackmail you. That's how blackmailers ye. Woni obi di agro na ofri se wa blackmailer. Wuni obi di agro timi record ukoma obi si enfa me blackmail you. Wuni obi di agro otimi di information koma nkofo se yemfa me guwani mase na yemfa me blackmail you a
me se mon stop Ghana empanyifuo osa be beka chem say Agradaa na mu entertaining no Agradaa na mu entertaining na mu wia na matwe mo ho ayete se de mo enya mo na mo hye na chi asofofuo bi a mu entertaining Agradaa na mu wia na obegu manim ase wia den mo beka tire Ghana fo kwan a mo fa Agradaa ho tan ebra mo koyi ni pie ye. This is how all started. Ebra mo ankasa mo koyi ni pie ye obetena ase be ye mu bonya ye. This is where it's alleged say morning nkofo bi tena ase ye ehwe ni suban hunu se won sachelai. This is where mo ma Nigeria fo no mo keka ho ni bisa ba mu mo yes ade we na ade na maye no maye ade mum but ene ade a me ho adwiri me kakra ya Amankrado me ba be bo voice bi na maka cha Amankrado say if you are not 100% to come out and defend Agradaa, shut the fuck up because you are not irrelevant in this society. Obi an say we trofo kochini sansani ene me ne mo be bon komo pa me ne mo be bon komo. This is the time a Ghana government eye na nado dan Akufo Addo evidence kesia ba beto abonten eye Nigeria ni akura wetimi expose Agradaa say no manya evidence ye ba behwe se mu betimi agina sa evidence we so ama Christian Council award as first musumu ni evidence ama wo makoto Agradaa so de ni mu e de brantan ne wo mafunu akọ bram to stop Agradaa from operating church because atie na ekoso wo BBC no egu na nado dan Akufo Addo wa mamuamu na se awia yi kwa all the national internet ne so kwa Google ne kokohwe kwa ne kohwe ne kotie comment. People are commenting why is Ghana have a president? Yes, we do have a president. We do have a president, but we do have a president. Yes. Kwa international platform ne so nyina ne kohwe de amba Nigeria ni na sem no kofa the ama Nigeria ni na sam no say Ghana government Ghana mpanyifo mo anyai na nado dan Akufo Addo Ghana mpanyifo se mo anyai Ghana police Ghana mpanyifo se mo anyai court amo ama mfa wo mafunu ene brantan amfa na do akasie pa anko bram Agradaa church na no and stop Agradaa from operating this church ya mo anim begu ase papa wa abusia enye Amankrado one Ngege Maame Ngege bruskoto ana moti wo mkan we die expose no abusia eno ne da ho no wa be your own judge ahano eye Puyaka TV mesi de bebe bia yenso ye de bebro it is a one subscribe to Puyaka TV ene e pomodia subscribe medasi bebre.